Tun thla chunga India ramathil thleng duam lote ngai thla ho do nila. Assam Dibrugarh District ami private hospital Sanjivani Diagnostics and Hospital athok Dr. Nayan Jyoti Deka kumsom thum palimi chuan tun thani somni pathum ni laini khan an thopuinu Dr. Vethau chu azan duty zonu in cabin chunga apong swala Vanduaina tok tu hiana tuk ni somni pali khan Borbori Police Station a FIR theluta investigation te anti hnu in IPC section zathum somsari paruk pong swalle section zathum somni pariat mi ti nadwangte in mananita ani meichia po chu medical examination te nei tirani a report hi nga me kani ti in Dibrugarh SP Swetang Misra in asoyani Bangalore mi mipa amhing Malikarjuna kumsomli pariat mi Wilson Garden a cheng chu tun thani somni pali ni laini chonhudar khadle chan vevel khan two wheeler khallain lekha chaina shuisin le syam tak mai chuan angonga tak avet fu hlau maya akut veilam chuan lak thak antum hala ma se lekha chaina shui chu alo syam phian maya akut zungtang po chu thi vele ta hialani angong hi akak lo chawani he thil thlennam hun hi adu godi traffic police station bulni in hospital nai berpan pui nga lani a akut zungtang veilam le dinglam hliam de chu mun nga ve ve a thui sak ni in angong hiama mun nga la ya an lo thui sak bokani vanduaina tok tu hian Times of India shildanin adam chwa theina chan chu akhal muan wangani thu le kha ain lo khal chak deu se chu a thi puirin thu a soyani Sarkar hian gumsang ni som pasari khan lekha chai hi alo khap to a mase kan tun lai bawra COVID-19 vela wang hian no pang lekha chai an tam em a BBMP Forest Cell Senior Officer ina soidanin lekha chai na shuya hian sawate chu an ok china chumi chan chuak tur chuan ni tin voi somli vel tal hi chu ko London chin thu a soyani BBMP Senior Commissioner Gaurav Gupta chuan lekha chaina shui zwar chin tu te chunga action an lak tur thu a soyani June ni somni pakhat khan sil charami bata charji chungkwa ami pahni te chu COVID-19 vaccine Covaxin dose khatna me ni som pakhata an lak to hnu in dose ni na lale tura an kal chu amhasa ami Covaxin ni lo Covishield zok an lo pek thu sha chwa ani a Sayantan beta charji chuan vaccine an buk zok chu Covaxin ani thu soin vaccine an lak nu hian health worker chuan Covishield zok ani thu a shila he an in biak na po hi a record thlap thu le certificate lempe kan tum thu a soibok ani Sayantan a chuan belle in vaccine lak na hian social distancing po an zom that lo thu le mask wa pon omu mal lo thu te asoya Covaxin dose khatna an lak nu in ni somli pahni lai liam to a ti chuan dose ni na lale tur chuan kan kalta ani ati an phone message an dona po Covaxin a in ti thlapa ngei thataki nan la kha ani a hetiang vaccine in ang lo hi an pek chwa nual ring bokani bata charji chuan an thil ton chu soi chwa an han tum chuan head worker chuan how tu te lama changin Covishield chau an don thu a soi vele a hetiang ani ta ka chuan message a Covaxin dong anga langpo second dose a chuan Covishield an don ve thau a ring ani COVID-19 vaccine hi dose khatna le dose ni na hi a in ang tur ani a hemi te panhi po hi an hlau thongin an mania side effects engeron omang ti te chu an ngei to a riru nom lo takin an hun an mang me kani Hailakan di joint director Asutosh Burman chuan he thil thlenna in charge te chu an suspend thu le investigation ti ani tur thu te report kim changaron chwa huna chuan action an lak tur thu a soibok ani June ni somni pakhat jana Uttar Pradesh Chatham area thil thleng rap thak tak mai kha ngai thavele donila meichetlei rol kumsom pasari mi chu building chong hi na atangin zandariat vel khan peithla kani a
Mathura Hospital Panpui Ngalani Mathura Rural Police SP Sri Sandra Soidanin Vanduaina Tok Tu Unaw Pa In Police Station na complain na thelu nu in he thil ti tu a pu te hi mi pathum ni in an zinga panhi te chuman ngalan ni a Vanduaina Tok Tu mei chitlei rol Unaw Pa Dinesh Singh chuan reporter te hna he thil ti tu mi pathum te hian a Unaw nu chu kum khat chuang an lo chei boy chin to thu a soya a Unaw nu in Vanduaina to zan khan apa chuan number shat lo atangin phone call a donga ron phone tu chuan apa chu tunge ani te zotin an omna hmun te chu a zot boka ti chuan apa chuan chatha a oman ni thu le a hming te chu a shila an in biang hnu rei lo te a chuan mi pathum chu motor a ron kalin an in chu an ron suta ani ti chuan a chung te chu soisa in an zinga mi pahnih chuan a Unaw nu chu an la sang ta dei maya building chhawng hi na shwai chavin bathlara tang chuan an nam thata ni in a soya mei chitlei rol hian Vanduai thak takin a spinal cord a so chitil nge ani police station a chung te chu kalin FIR an thelu ta a SP Sri Sandra chuan an pathum zinga pakhat an laman ve lo po chu an man thwai thei an in bei sei thu reporter te shilani